ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми дур аз ватан, мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 21 июли соли 2025 навор кардам баҳри шумо. бовар дорам навор имрӯза ба шумо маъқул мешавад. бародарои азиз, рақамҳои маро дидесен. Дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳаст. касоне ки бихоҳанд хонаи худша ё ки замина, мошини ягон молу маҳсулот техника бошад, барои савдо кардан, барои фурӯхтан дар ҳамин YouTube канали мо метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯи навор буда ба ма дар WhatsApp ё ки Telegram да бинависем. бардоро мисли ҳамин инсоное ки имрӯз шумо мебинед ман хонаҳошонро реклама кардагим, анами хел мегирам реклама мекунам. бардоро хулас дар ҳамин канал нав омагӣ боша, ҳатман якта лайк бзанен, дар канал обуна шен. аз шумо хоҳиш. гапа дароз намекунем, тамошо мекунем навори имрӯзара. хуб, мегзарем ба эълони якум. эълони якумон чия дӯстон? шахсоне ки аз ваҳдат мақсад квартира пешкаш какаҷон, ду ҳуҷрага бошад ки квадрати калон бо ремонти намхели коробка бошад, хулас арзон бошад, ина марҳамат дӯстон, метавонед ки шумо занг бизанед. дар ҳамин рақамҳои 007 квартира фурӯшид дар шаҳри ваҳдат дар пушти ҳайкали модар. дар ваҳдат ҳам хеле ҷо аст, ҳайкали модар гуфтанӣ, дар пушти ҳамин ҳайкали модар ҳамин гуна квартира аст дӯстон. этажаш сокилнӣ гуфтамонам бо нархи 165 000 сомонӣ, ремонташ айни ҳол коробка бо ғишти пухта чинагия, чихе ки хитон дидесен шоҳид ҳастем. бардоро хона бо кирпичи пухта, перегородка кардагия. марҳамат, касоне ки занг мизанен аз номи канали мо бо насиб боша шумода арзон мекунам. рақамҳои 007 55 76 01 ҳам WhatsApp ва ҳам дастияка. ду ҳуҷра дорад, 56 метри квадратӣ. ба дуюм эълон мегзарем дӯстони азиз. хуб, квартира аз Душанбе сар шид дӯстон. квартира фурӯшид дар Душанбе, аниқтар дар Фирдавсӣ, дар нами болои мости 46. ҳамин квартира дӯстон як комната 18 метри квадратӣ дар хиди 11 ошона. дом бошад дӯстон, бинед, доми 11 ошонаага аст. квартирам 18 метри квадратӣ дорад дар 11 ошона. хуб, лифт кор мекунад 100%, ремонт чотка кардагӣ, ҳамом ҳоҷатхонааш бошад, ҷудо мешавад. бардоро кухниша хитон дида истодаен. тамос тариқи WhatsApp хоҳишмандам, касоне ки харидор бошен занг бизанен. рақамҳои 002 84 ду тои дигар 96. ҳамом ҳоҷатхона ҷудо. атаплени дорад, гуфтамон то бардоро. атаплени ҳаст дар 11 ошона. хоҳишмандам, фақат харидорҳо занг бизанед. ба сеюм эълон мегзарем дӯстон. бовар кунед, ҳамақа гарми ҳаст. гапое ки мехоҳам бизанам, даи гармӣ гапома фаромӯш мекунам кам азри зиёд. хуб, квартира фурӯшид дар Душанбе, боз дар Фирдавсӣ, 3 километр поёнтар аз бозори Корвон. ду ҳуҷра дорад, 52 метри квадратӣ дар якум ошона. хулас бо нархи 255 000 сомонӣ. тамос тариқи WhatsApp, рақамҳои 988 0304. ремонти нав, ҳамом ҳоҷатхонааш. бардоро ира агар ремонт кине 100% ҷудо мешавад, чихе ки хитон диден айни ҳол. хонаро бардоро фақат усто мефаҳманд, касоне ки дар ҳамин соҳа устоӣ кардагӣ бошанд, агар ҳамоно мефаҳманд. бардоро 3 километр поён аз бозори Корвон аст. гуфтамонтон бардоро хоҳишмандам, харидорҳо занг бизанед ё ки рафта аз наздик бибинед як бор дига. ба чорум эълон мегзарем дӯстон. боз квартира фурӯшид дар Душанбе, дар шаҳраки Шарора, иборат аз 3 ҳуҷра 57 метри квадратӣ дар чорум ошона ин ҳол қарор дорад. ремонташ беремонт, танҳо коробка кардагӣ. ҳамом ҳоҷатхонааш дӯстон ҷудо мешавад. ирам гуфтамонам, ҳамом ҳоҷатхона ҷудо мешавад. 3 комната, нархшам соз. агар ки ҳози нархша мегум маъқултон шава нархнаво, хоҳишмандам бе ягон мамоният лайкора бизанед. 3 ҳуҷрага 57 метри квадратӣ дар чорум ошона бо нархи 265 000 сомонӣ дӯстон. тамос тариқи WhatsApp, рақамҳои 904 46 44 30. марҳамат, занг бизанед. дар назди мактабу боғча, беморхона бозорча, аз калсаҳои политехнику 6 километр поёнтарай. маршруткова ми 3 сумда мераванд.
با پنجم اعلان میگذاریم دوم همین دوم بود. باز یک تایگر کوارتیرای فروشی در دوشنبه است، یعنی که در سینا انیخترش درگی پرزم، عبارت از یک حجره در اوشانه چوکلنی. بسیاری ایرا یکم اوشانه میگن. خب 34 متر کوادراتی دارد دوستان. با ремонти نوی زمانوی قانون و قاعدهش قطعی کردگی چه خیلی که ختون دیده ایستاده این باور کنید بنیاد نرخ نوش قیمت 280,000 34 متر کوادراتی. به بچه نو ساخت است دوستان. همون حاجت خانهش یک جای میشه. باز پلیس ای ремонти نو در نزدیکی مکتب رقم 91 و بازاری دهقان بازار. اینا مرحمت بردارو زنگ بزنید. اینای همون حاجت خانه. تماس طریق واتساپ رقم های 282 0202 زنگ بزنید. دیر نکنین. با اعلان ششم میگذاریم دوستان عزیز ارجمند. بردارای گرامی قدری من که همین وقت مرا دستگیری کرده سین. به نهایت از این من شاد هستم دوستان. خانه ها رو ما پیشکش میکنیم. شما دوستان تماشا کرده یک تا لایک میزنین، در کانال подписаться میکنین. هر روز نوارها نصیب باشم خیلی. خانه فروشی در بختر در محله غیرت میگه کوچه گلستان دوستان. 2 حجره دارد. 2 سوتیق دیگر زمین، یک اوشونه است. ремонтش با ремонт. وران گرفته یک کخنی، حمام، حاجت خانه. آبش باشد دوستان با موتور. سویتش 24 ساعته. با نرخ 235,000 سومانی 2 حجره 2 سوتیق. خانه همین است. اینا اینجا با سگم داشته است دوستان. سگ افچرنی. خب رسایی را میخرن خیلی سگورا. تماس طریق واتساپ رقم های 550 55 0035 مرحمت زنگ بزنید. حجت ها 100% آماده کردگیان. از این نترسین دوستان. با اعلان هفتم میگذاریم. باز یک تایگر خانه فروشی در شهر بختر جماعت دهاتی زرگر دهه غشت زوا دوستان. عبارت از 2 در خانه 6 سوتیق یک اوشونه است. خودش با ремонти نوی زمانوی. نرخش 161,500 سومانی دوستان. 161,500 سومانی در بختر است. جماعت دهاتی زرگر دهه غشت زواد میگن. خب تماس گیرین دوستان. رقم ها ایتیسل واتساپ و هم دستی اکا. رقم های 931 43 82 00 زنگ بزنید کسانی که خریدار باشد. اگر یا که از همین بختر باشید شما خانه ارزان گفته ایستاده باشین مرحمت دوستان زنگ بزنید. از نام کانال ما با نصیب باشه شاید که شما با ارزان میکنن بوده دوستان. انا خیلی خانه و ماشین زمین کوارتیر به یگان ممنوعیت اگر باشد زنگ بزنید. ما میگیریم در نوارهای آینده در یوتیوب کانال خودمون میگذاریم. با هشتم اعلان میگذاریم دوستان. باز یک تایگر خانه فروشی در وحدت است. دهه صالحان یعنی که جلچیت میگن. خیلی جایها هستن دوستان. ремонт ختم بینین. 2 حجره دارد. 10 سوتیق دیگر زمین دارد. پلیس همه این با ремонт درختای میوه دهنده هست. حجت ها 100% آماده. اگه دوستان نگاه کنید خوبیش در چیه؟ ایواز هم میکنه میگه. ابمن همیشه با مرسدس یا کی تویوتا کامری. خلاص با ماشین ها نگاه میکنیم نرخ نوشون چه خیلی باشه یا نه. فقط خریدارها زنگ بزنید. تماس طریق واتساپ رقم های 900 03 3601 دوستان مرحمت کنین. ремонт ختون دیده ایستین. همه حاجت خانه دارد. دکومنت آماده. یا که نقد میتن دوستان یا که با تویوتا یا که مرسدس علیش میگیرن. این خیلی واریانت هم هست. زنگ بزنید فقط خریدارو. با نهم اعلان میگذاریم دوستان. یگان گپی پاست بلند زده باشم. یگان خطاگی باشد دوستان. از زیاد آدمی زاد به خطاگی نمیشه. خواهش مندم کامنتری خوب نایسنن. باز خانه فروشی در حصار است. در دهه گنجرز دوستان. دهه گنجرز عبارت از 3 در خانه 6 سوتیق زمین دارد با ремонт. پادوال هم هسته. پادوال خوبیش در چیه دوستان؟ اگر که هنرمند باشین بانکه کنین برای در زمستان به نهایت خوبه. در طرف های ده این چیزا بیشتر میکنن. یعنی که سالیانی گفتیم آدم ремонти خانه که با شما معلوم 100% آماده میدروی فقط زندگی میکنی. 225,000 سومانی 3 حجره و 6 سوتیق زمین. آب سویت دارد دوستان. آب سویت هست. خب تماس طریق واتساپ 225,000 رقم های 502 22 52 23 زنگ بزنید
یا که رفته از نزدیک باز یک بار دیگر ببینید دوستان. بعد دهم اعلان میگذاریم. اینک اعلان دهمون چیه؟ خب باز خانه فروشی در وحدت است. دهه جنگل‌آباد یک میگن عبارت از 4 در خانه 3 سوتیق زمین دارد. برادرها ремонт ببینید ختان ای کت ببینید این خانه ای حالت. خب 4 حجره 3 سوتیق زمین. از همین حجره ها دو تاش دوستان عزیز و ارجان پگودا را ببینید. همین هوای ابرناک و شمال به نهایت خدمت مخولایده. علیش میشد با کوارتیره. ремонтش با ремонт. آب و سویت داره. 2 در خونش تعمیر شدگی، 2 تایگش تعمیر نیسته. گفتم اونتون دوستان. خب تماس طریق واتساپ رقم های 200 05 55 95 انا مرحمت زنگ بزنید. آب و هواش به نهایت خدمت معقول شد. خب دوستان عزیز و پادپیسچیان محترم، از شما خواهش میکنیم که در همین کانال یک تایک لایک را بزنین، ابونه شین. انم خیلی خانه ها باشد یا که زمین کوارتیره ها باشد، ماشین فرق نداره، مال محصول تکنیکه، میتونید که در همه رقم های روی نوار بوده زنگ بزنید. واتساپ هست، تلگرام هم هست دوستان، ایمو همش هست. با شما تشکر میگم که تو همین دم با ما بودید، یعنی نوار ما را تماشا کردین دوستان. من از این بنیاد میندور تا نوارهای آینده خدمت یارو مددگارتون باشد. همه وقت دوستان، پناهتون به خدا.